mwamfuramwe rero mwese mudukurikirana Instagram ndetse na YouTube mwese tubaye ikaze rero ahangaha tugeze i Kanombe aho bakunda kwita Nyarugunga na ahantu ku muhanda kuri kaburimbo ndetse tubazaniye inyubako nziza cyane iri ku giciro cyiza kuri $160,000 ndetse zinaganirwaho. Ndebera nawe ndebera ubwiza bw'igeti, ndebe iyi geti uri kuyibonera, iyi geti ni geti nziza kandi geti ikeye neza. Reka mbere kumubire mwose ndebere no parikingi, iyi parikingi yindebere ndetse undebere no bwiza bwa geti budasanzwe. Bakiriya beza mwamfuramwe rero, iyi ni parikingi nziza, parikingi nini. Iyi parikingi muri kuyibona na imodoka enye, ubwo tugiye mu majipe, yaba n'amajipe atatu aparitse neza. Ndeba bano bwiza bw'iyi nzu, iyi nzu mwamfuramwe nibo banyerekera ino nzu, murebe ubwiza bw'iyi nzu. Ubwo iyi nzu iteye, tuzamuka na ndebera ubwiza nyaburanga buri hano hantu. Ndebera no makaro ubwo ateye neza, yababagwe. Ndebera buno bwiza, ubu bwiza buri ahangaha ubwo buteye neza bushimishije. Ndetse iyo ndi ahangaha ndebera hari abaturanyi, iyo nihagarara ahangaha mba ndeba ubwiza bwo mu nganda imasoro hakurya. Ni mbabwiza ukuri, iyi nzu siri yonyine, sivuga ngo uri ahantu habi. Ndebera ubu bwiza bw'aya mazu buturanye. Mbibutsa yuko rero iyi nyubako yacu iri hano i Kanombe, uvuye ku bitaro bya Kanombe, kuko wegeranye n'ibitaro bya Kanombe neza cyane, nta gihe kirekire kirimo. Ndebera ni inzu ituwe, ifite imiturire myiza, ifite abaturanyi ahangaha. Ni inzu nziza iri ahantu heza hatuwe, ndetse n'abashishikariza iyi nzu iri ku giciro cya $160,000 ziganirwaho, zirimo ibiganiro. Ndebera ibara nk'iki gikuta, ni amakoro iwana kimeze neza, ndetse hari amatara, nta kibazo cy'umwijima. N'iri tara muri kuribona mu gihe cya nijoro riba riri kwaka. Reka dutemberane mu nzu mumurikire n'abatsindiye rero. Ahangaha mureba, ahangaha nihagarariye magaze mu rubaraza rwa salo, bivuze ngo ndi kureba muri parikingi, ndi kureba ku muhanda, muri kuhabona rero n'abatsindiye. Reka tubereke mu nzu ubwo hameze, mu ndebere ahangaha. Aha nyiri ni mu rubaraza, nawe ndinjira mu nzu n'imbere. Ndebera kino gikuta ubwo gikoze, ndeba design gifite. Mwamfuramwe rero, iyi ni inzu, iyi ni shuwa deal, iyi ni deal bashakiye. Ahangaha ushobora kuba nimicaye turi kuganira rwose mu rubaraza, ko hari amafu meza, hameze neza, turi kuganira. Karibu mwereka muri salo. Ese uru rugi warubona? Uru rugi ni Dubai. Ni ribuyu, ni Dubai. Uru rugi mwayibona. Ndebe neneho mumurikire mbere. Ndebere ibisa, aya matara mwayabona, iri tara mwaribona, mundebere mwamfuramwe, mundebere iri tara. Mwamfuramwe, ndebera uyu mwanya wa televiziyo. Mwamfuramwe, uyu mwanya wa televiziyo wawunganya n'igikoma. Mwamfuramwe rero, ndebere aha wahashyira amafoto, wahashyira indabo. Iyi televiziyo yose, ushaka televiziyo yose, gusa yose waba ufite ya televiziyo yawe yajyamo. Ndebera utu ni utubati ko gushyiramo amadekoderi, wayabonye, izi ni purize. Ahangaha ndebera kano kadobo, aka kabati mwakabona. Dukomeze. Iyi salamanje wayibona? Ahangaha sinajya muri salamanje nyirizina. Iki gikuta wayibona, aya matara wayabona, iyi designing wayibona. Ndebera salamanje nyirizina. Iri tara ya salamanje wayibona? Iyi salamanje, intebe zose, mbibutse ko intebe zose cyangwa ameza yose waba ufite yajya muri iyi salamanje. Sinajya nabibutse ku izina. Ndebe iyi ku izina wayibona, ni igikoni cyiza
kigari kisanzuye kimeze neza ndebera gifite na kuka ifata umwotsi ikuka mwayibonye irakora muri kuyumva kabisa iratanga akayaga neza cyane muri kundebera irava kama karava mwakabona ahangaha woza ibiyiko cyangwa se amafoke ugashyiraho bikaba byumuka aka kabati rero mwakabonye ku bantu banywa akacupa cyangwa se namwe munywa ibidasembuye aka ni akawayini mwakabonye kameze neza, kabati kameze neza. Aya matara yo mu gikoni mwayabonye ni amatara meza, ndetse ahangaha ntawe uteka utiriwe abo muri salamanje bakaza bagakora amafunguro mu gihe cya saa sita cyangwa cya mu gitondo utiriwe bayakuzanira ubu bagayateka hano ugatora. Dukombere shamba tensipare niwe ingenzi. Aka kantu rero ni ak'inkweto niko ngezeho, muri kukabona hano ushyiraho inkweto ukambara utiriwe ugira ikindi. Rero reka twinjire shamba tensipare nyirizina. Duhere muri dushe. Ndebera iyi dushe ya shambure tensipare. Bivuze ngo iyi dushe winjiramo n'imbere ugakinga ukoga nta kibazo ukanakingura. Nabanyereka ino shawa bivuze ngo iyo mpagaze gutya iyi shawa muri kuyibona nuko nanga kwitera amazi ariko we nagafunguye nkabereka ubwo iyi shawa ikora, kuko ni shawa imeze neza cyane. Nuko ndi kwanga kwitera amazi, ushaka wakoresha iyi cyangwa se ugakoresha iyi yo hejuru. Ndabukanga yuko iyi dushe ni iki cyumba cya shambure tensipare. Iyi shambure tensipare ikinduka ino garderobe nziza. Iyi garderobe muri kuyibona ni garderobe nini nziza kandi iteye, ifite amabara meza ndetse iteye neza cyane. Muri kuyibona ni garderobe nini nziza kandi cyane. Reka turebe icyumba nyirizina. Ni icyumba cyiza kigari kibereye umuryango, kibereye famiye. Iki cyumba wakibona ndebera utu dutara, ushaka ahandi acana aha cyangwa se cyane irindi cyangwa se irindi zimye cyana ahangaha. Bivuze ngo umuriro wagiye, iri tara ubwaryo risigara rikora urumuri. Ukaza sibe wenyine n'ibingibi, ushaka akanda kazimya cyangwa cyane nzimya ahangaha. Bivuze ngo ahangaha umuriro wagiye urakomeza uracaginga cyangwa ukabona umuntu nta kibazo. Reba cyo gikuta cyiza gifite dizayini nziza imeze neza mwakibonye. Ndibara rero ryashamburitse iri tara waribonye, itara ryiza cyane. Ushaka wasohokera ahangaha, utiriwe ujya muri salo ari y'abashyitsi. Ushaka wasohoka ahangaha ukiyizira hano mu rubaraza. Mwajya mu rubaraza runini rwiza rufite dizayini nziza, ndetse washyiraho n'itara rivuga ngo risobanura ngo my love cyangwa se urukundo. Uri kumwe na madamu wawe muri kugana muri gutiya story z'akazi, waheza ugasohoka. Mbibutse rero location yacu aho iyi nzu iherereye hano i Kanombe, neza hafi n'ibitaro bya Kanombe. Iyi nzu rero ikaba igizwe ibyumba 4, dushe 3, salamanje ndetse n'igikoni. Ikaba ifite na bariko hejuru yo kujya kwicaraho ndetse muri gufata akantu cyangwa muri kuganira. Mbibutse yuko iyi nzu yacu iri kuri miliyoni 160 zirimo ibiganiro. Amafaranga mubwiye nagutera ubwoba, kuko waza tukumvikana iyi nzu ikaba yawe. Ciao. Nomero nkadushakaho kugira ngo mugure iyi nzu muyirebe hejuru kuri screen yawe, urahita uzibonaho neza cyane. Cyangwa se hamagara 078 44 81 watwandikira WhatsApp ndetse watwandikira Instagram. Aho hose ni nziza ukoresha amafaranga rero. Ciao.
Bye.